Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun nom turi thabe dan ro. Karena awaknya pigalak ai thai kui dengar tu apa ngah nan lu. Lebe-lebe sinyak laut nah. Gatak tapi tu bu nan lu. Mungkin cintai ke lu ni jika. Nan lu nak Samad. Panglima muda. Jadi lu laki maahnya laut, mungkinnya tilat bacut lun dak kapi gata pega pedio ke lun. Karena di lun barosa na lunja ke di Aceh Utara. Na kawin awak kampung, ane mi kampung, kebetulan pilun orangnya sebagai selangki. Jadi kau wajib aja adanya selangki. Hai but perkawin ulun garo untuk dapat selamat bangsa di dunia dan akhirat. Cuma malu woina lu kata temena kata keung kelun macam-macam. Tu mampakan dak keung tabe kelun katanya. Tu betul ye kembek dak keung. Ilon long keung kata kah hana berat-berat tak lepas kata bukan berat tak keung kelun. Puta mita lawan ngelon kata. Ngelon kan lawan kata hanu dua. Pane lawan kata lun. Kata lawan dia na awak ni dia awak abu ci dam tu abu ci ti kangon kata. Itu agak-agak ti amran pasal. Bawacunya lun tanyang bata hai tak pegah pi butonya. Baik salah-salah konsep kata dia. Ilun lun temanyang. Menya butoi tak pegah butoi, menya kan tak pegah butoi, ngau tak pegah kon. Ku dengar kata jak ba timuran pasal gede kata laki maah pun ada keung keji butoi. Kata com do ji pegah rewanya tu. Cuma punya butoi. Menya butoi alhamdulillah lagi nyan ke nak utuah yang menghulun. Lagi nyangka yang cukup menghulun. Baik tanpa ke tapi keroro. Cuma ni kita tapi tak keung keno, tak be tak keung gede, tak pegah walinya, tak pegah mudakirnya, tak pegah mudakir je. Tu mampu le engkau kurang ni kata ni. Apa yang hanai kira kata. Apa kana awak ni ngelom. Ye hai Abu Cik tu kat tengah. Abu Cik kat tengah di luar. Orangnya naik kira apa kalau pegah yu mitara baru. Kau mitara baru tak boy pak jalan kekap keji. Maka kat tengah mana ikeng kata boleh. Cuma ni kata orangnya apa hana ada baru lam. Punya hana ada baru jit lom ke selangke. Nabu ampan anu tua. Hana pun susah tu. Pak jalan kekapnya ramai mendauri nau ngena. Apa enggak susah kata. Cuma nyangku hanya buat tua. Nyobek kuli. Nya lagi ka keung ke wali hidungnya wali lon. Baik dak keung ke wali lon ni lo hanan tu keung ke gata wali gata. Nya gara-gara dak keung ke wali lon na barosa kara rencong-cong uga apa ma elon ni. Ya nyambut ge apa ma elon. Nya wali lon. Kan dak keung ni gata wali lon na nang puai nya dengar ge tu hanan nya cong-cong u. Tadi baik le nya. Menya pegah papa hana galak pula dua mesyuarah. Menan. Baik tak keung ke ponyo, tak keung ko je. Ilon kan sampai tabe lung pingat kata hanu bang tuah kau pulain. Baik male tu. Tengok kadang-kadang wate tuha kata tengok video nya mandung tinggal. Wate tinggal wate obi humu kata je kata dina ponyo, kata dina poje, kata pula, kata pulen. Jadi dicap di cucu kata ataupun dia anak kata. Ikun oman ayah cik katanya berye tukang keung ke gop. Tadi engkau hana ya. Jadi uronyo kiban cara uronyo kata banyak berubah 3 kalinya. Apa yang perlu aku pegah kata uronyo. Nyo ka habis bahan lagi hiba aku pegah kata. Si mengata tu uronyo hana beti. Abu cik uronyo lihuk tempat-tempat genyo na genyo tempat-tempat ka tengah pi. Pakai kata uronyo hana tengah-tengah belum. Tamita lawan ngoponyo, tamita lawan ngopoje. Ilon nuronyo pita mita lawan lu ngurung duha. Pun tamita lawan ngelun. Kan ka lawan gata ngelun. Gad ko pegah hana gad kadengo. Tak be lagi nya hai dah pegah tapi. Nya ka pegah yo jak pegah namanya ku jak kena tempat tinggal lu ni no. Aku jak kena hana urang ini on tu. Nya hai pala de gede. Hai minta dengar tu roro tu pun mu pepe. Peng ka kurang pepe. Pegah ba abu no. Abu nya tiap melayani pu mendong. Baik keung le lagi kan. Hai aku dengar lu aduh denak gop tapi. Baik ka keung ke ponyo ka keung ke poje.
Nya ka keun lon panglima je pengkanan. Lon bek kam saban ngau orang lain. Bukan depa. Lon beda ngau orang lain. Lon uronyo gelong pernah ku khianat bangsa. Lon uronyo gelong pernah lon ku alimi bangsa. Lon uronyo gelong pernah ku jajah gop. Tapi uronyo na ke uronyo Bandung pun yang kah pegahnya mandung kau nama kedepa. Kakoh cek ilai. So Abu Sama yang tu betul je. Bek kah pegah panglima je. Hai ke aku cok panglima berdua lamprang. Kan lahir orangnya bapa kelimang panglimanya tu. Yang kaji kun panglima orangnya madum lamprang lahir. Bek kan kena kedeh pegah le ke panglima je. Tu masuk lon orangnya. Nyo Abu Sama nyo hai. Lamprang cok panglima. Gelantik le urung Tuhan angro. Jadi baik persaban. Menyangkap saban ni lo hana tuju membacut. Yang hana galak kah hom ke ikah pun ageng kepu ka keun ma genyan pe. Kajak ka pegah dron hana betul ya ga dengku. Hana betul la ga pulan, hana betul ya ga pulen. Menan mentang pegah. Baik keun ponyo poje segala macam. Ponyo naik dika lagi urang. Pegah le hana dika ponyo hana dika poje. Pengedai. Ang kira hai alam tak kira to ke yak kena anak orang pegah ni. Aku jak kena ndek dak kuah nale urang ini. Tak na dah im dak fikir ni. Nyampu lom, na rencana lawan lom. Kenyo tabe ku dengarnya. Tapi lo mengadate ku malamnya paling senang hati ku kata mu majaro tabang hati meram pete. Ku dengar dak cung do ni. Alehnya kan pinya mek talah alun jin. Ilong ku dengar informasi tegal. Hai long tiana lupa am tahu pi. Paling jak barogok bai peduk likut motor ilong ka. Apa ni? Cuma apa dah pegah teman. Nyan nak dengar apa yang aku pegah ilong no. Baik ka keun le ke gop. Baik ka keun ke ponyo, baik ka keun ke poje. Ka ibadat ke ro mentong. Rezeki si kebi dah Allah. Kadang dia buat dapat tahu nak jaro dengar. Pegah abah orang tu pun. Agai ni mi anak lahir, hotel lahir anak berten. Nak berten hotel lahir je. Iki biasa punya anak berten agaknya andanya. Dot anak mupa. Yang kedua nak ke pegah ke gau, pegah penyo apa je ya kerja ke. Pun nak perlu urang kena aku kirim urang ke tino untuk ya kerja. Punya anak peng pun menancit. Balon bed le tat dekat keputusan tu komite yang kuat bomai. Le urang bomai no bempom. Karena kuat kerja pemerintah. Lon urangnya urung pak yang kurang lapor pak abu, telepon dengan abu. Abu nak pegah tiga pemerintah ke pulan, nak pegah tiga pulan ke pulin. Ilang je ku tegur ba urang duha, puya daripada tegur. Apa menyata tenak aku apa? Pua mantang perkara orangnya menyata dapat dengan perkara tu tetap han selesai. Bet tak cita le orangnya. Bet tak panah le. Urang ti tengah mumang. Tengah komplit je hidup. Tengah fikir ke ekonomi. Bedah dah kat pegah le kat cuy le anak ni. Nya ka bengah long ku tanya anak ni. Tonya tinya alui ku. Kan gah ada umpa kan pep ji fikir lagi urang tekek cik. Anak mu apa dong kabeh ubat mandua wakah yo. Em tak fikir be. Ku tanya ngeduha tengah tato je, tengah dak fikir kena, tengah dak fikir ke dek ki bancara urang baik empake segala macam. Yang kacere ke inang pihak pegah ba tanya kata pegah le, yang kata liuk le pihak tak Cina buta macam-macam je tu. Apa kata nyan buat tak fikir no. Ada hak petupat bahan angronyo je segala macam. Pun angro ro tu pun tak pegah. Kata kampung ro tak pegah kampung ro. Keluarga ro, papa na urung pakai ja, pegah bem pakai ha cerera nyo nanggro tengah ke nyo. Cina. Nyo lebih-lebih jo Cina kai temu kampung tanyo ci fikir ju nyan le tian. Begat bet sampai tanyo cok pupunana yang telepu pupunana air ramah dengan buah wago. Jadi lagi nyan cara. Bet tu ro tu pot ada fikir ke pahnyo, ada fikir tapi ro mutu luar be ro. Panenyo ke nyan. Pegah hana betul penyo hana betul paje. Bokiban dan nak putoi ronyo kemampuan kadang maah nak begah kadang-kadang urang cik kitanya mampu ke ba dua nale. Bek ka pedua ikah 6 nale. Hang kemah ke ba. Tak pegah dah mampu ke ba mampu yang nanti han je ke ba. Ikah padu naik ke ba mah. Nya liu ka keum orang kepe nya udah kau meyakah pertimbang pi hang kom ah. Bala deh hai.
Ora tu poi keung kena gede nyang ke pekat le begini pitu segala macam. Iloh anak galak bele keung ke kau. Ia maju gede mentang menyaje kau haju gede video baik nali punya. Menya perle sambung lah malam tengah ngalun. Menya hante bagainya aku pingat malam tengah aku pelu-pelu ke menya kebalah long. Nya hai pala tu. Hai minta dengar piro tu pun otangnya tak ke ulai-ulai tu. Jadi kajiannya mentang leh nak panjang tak aku berapa apa. Ha, talum. Nya ngai meran bega dua ke. Ha yang kakaknya kablor korkoknya ajak bakahan. Bek pakai pun pakai ngai meran kawak dro kecil ikas bawah nek dua kan. Bek nang pun mana so pegah lain punya kalun pegah. Nya ngai meran tora bawah nek. Ngabuci nya tora bawah nek. Ngada pakai ke apa? Adat na ke kanur Islam dum. Kirun ku. Ka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.